Ki nong ilam kesurupai wa kabriu nyu ter perangkat kejingasan lang menteri badai pe yakatan kamrep ke sarkar jela ba bantai dorling do kilalek ban yikendu yu menteri rang ba kejelau konrad ki sangma ban yikran lo kejinge na kejimbom bej upud usama pedeng kejela megalia bat asam uba resting wal thaba ubolong cerman ulong ba ke sarkar jela haus nam arja khat lai kala kadau ba kidan khat artili ki jaka kaput ki badan jinga kanat kumta don kam ban long rengkat no kijing tho bat ban bu ka website jong ke sarkar pantip ya kita ki jaka ka kenhun kesurupai ba keladawa no menteri ban penlong dorbar kerpang ban thau ka megalia lan boundary committee kaban kentup ya kinong yedan benta ba pero nadu ki district council bat ki hima shushu ulo kenturu ya sarkar bakan mang siklor siki jaka kaput lengba ki deputy commissioner ban bu ikmauput mausam ulo ongru ba kat ba ompala ban penbe yo put sam ka sarkar ka de ban le da kam kum ki surok ukhaw no mar ki jaka kaput kimyo ye hakju upor ka kenhun kala kenturu ya MLA ki MDC ban pemna mang tengka nak benta ki hima ban si ikmauput mausam ulo ong ba ki de ban pen I da ki kam kat ba ompala ban penbe yo put usam hap reng ju kejikran kabalane kumbar formula di ai te usim yagi suggestion gejingi bon sara sakabinet kum bang ajimot bon sara spok assembly kita ge deki ajimot gejingi kaban kong kabang ibu akhmat kalong balak no kupno katai ka jing pentip jang sarkar nadu usnam hajar khat lai bagi don kembak khat di kisnong ki ba dan jing kajia dan kalian ji kum kasuk ba ibu kejing kerpat star bedolong kepala ka di bedolong black and white banra banbu ikne ke website jongka government Meghalaya ki ai kita ki khat di kisno nomor kum bakalok menta ngingitip batang hablok wan ki dan kembalai puai di kisno ki bahak popok kalabang nong pelot delo sosial kini ki live puai di kisno ki kan thup ki light likira karak ki bankong kedai kalabang kabar ki kan nong pelot kabalai ki nong jong hapok kini ki live puai di kisno ki dan kembasi pohojan terus pak khatra ki nong sangsino Haba kamta long ikwa banyo ai sisai tengi labu ke jigar part semester bos baban ai ke sisai hakane kenang ba angin isai pe ba kabanta ka baar ka ba ngi kran bangi ajimot ro ship star ta kalong udai ban perlong ta kan special session ban town e ka Meghalaya lan and boundary committee ka ba kan top chairman nadu uribani minister vice chairman ba kinong ke kam fair ngi ajimot to ba kan top ikisi am ni district council nang tanah kalian juga hima melak banlan klaim ke hima dah seki kot pata kot dulir kan kham syam jinga karir ngi ajimut bat kan thop ngubun tu kinong ket kam hajong hapo tu komiti dikata ka benta ke bangi pasat jimot ship star ha ke bedai bat kan komiti dekat bompat la ban penbaik ni put sam ubala sok kerdat bun sin saya ngilai ju sim kabu politik nak awai ke pos por tingi bu ke jigat pat CM kalong bas subhas apek dak uburom ngai ba ubun man hakin sini badat don wi rong ba ong ba PE ke jinglong khasi ke jongi ki jumle non bam armaloy wong ki jumle non bam armaloy sa samro hoy sa niro hoy sendur ipik armaloy teng ong ngasu ai uk tang kunusa dalong kabala ngai fitang kum kawe kan kusa ra kemi ka kemi baru kupa haba ki khon ki kwa kimyo ki kwa khaw kimyo ki kuat dawai bak sistem kimia pitrai kam bom ban se kam thong yak sam de halor kata kada ni ong badalong kabala sanction kerpang siklot tengka seki border area lang baki DC makin implement nya ka sanction bak kata ka siklot kalong badalong kabala kalong ban bu yo mau put mau sam la ban para ruat di JCB hang no ban thong put musam kata kalong ke bangibu pat hang juga por ni kerpa sarkar bakat 4 dep ni put usam le no da kam kisurok kumbakalong ukhaw kumbakalong kimyo ai kumbakalong tapo museum kimyo ai kimdani ai te kata kalong gajing ajimut ka bangi pasat dan ringa sngo banwara ni gajing pen kan mau ya phi kinong mi khmat ko ke made ke misi ngabu ani tang kilai kimat kiba wei na kiru kraw ubade MLA ubala khlat no bam ko adar blai uba martin amajao haksnam khat khanda spa ni fra ulong kum revenue minister ulale light ni kamba hak bede kam khanda kaban kong wahpor mulai ya khanduli usai baik itu maupot juga asam katakan jinglong kum revenue minister hak to ko kaba ari ka segit podon po penihat wah ada kedat lain ubah maten emajau to ko ulai weng dale de kum minister
bat kabalai notify ya kami khalialan andri biniu katu represent ak kitu kini likely ki banta ki bo motet na majau ulale ka bo phla ko ulong mistar tang khat lai benai ulala ban ne kin ki kam tentang abu hang nikum ke jingkentu ya ki MLA ki misi ki banga kwa ban in nang ni sakmat bangi snow consent do snow ket khiana ta krim je breu tang ko kan usang ai ki MLA bi misi ngakwa ban i ba pan bana MLA ba asi pholak ya ki hima khairem ban si imo put musam pan bana ki MDC ban ai san lak hima khairem ban si imo put musam ngakwa ba kin ira kan pan bana MLA si pholak ya ki hima meliam hima nong klau hima soyong hima jirang bat ki ki hima bilan betul ku put sam kin ai mo si pholak kum kadak bakin i ba ki trekam kata kalong ka jikwa aja kum ka surjung pai ba ka bangi kuat baki MLA matakin pen ira de ka kam hakabai dai put sam kat bom pat lak pen bek ikdi ki bar khoi entah kada kum kadak ka bangi pen i na ka surjung pai ba ha bangi layo panwan kejat syapo mujam ka bha po labang na pulot na kaliang supaya ba hadian bangi ngim la asya abang i jong hikmat bat bopli mudur ni pos elektrik ya jong asam ni kimi olai ndani kasurok mdan dan kita kata kajing tiblam kamsa ingi kum kirorong ba ang lera itu sni ban pan iranis kamat habang ilai yang tu bom he sutang taktil tinggal ikut ban aisan po hojar ban sna itu kepung la siu di kimasi ki blang tu ban sna itu tinggal kemi anti ban kamat kino yalam bo per tin pen i kata kesor tak balik di kam nang ni kamat kat bompat hajing don lang ji ba paidang kumu kabinet minister mesti uang ba nang ni sakmat ai lam ki feedback nak yang speak sur ba kai ka bangi de benle la da khade ki ki bentaro la sikidon ba kam lo confidential am so sorry him long pan itu don hai uku ai feedback jangi bangi nang ai ngindang ai su nak pos ka por nomor uru don ni ka mesti ban pendep ya kan kata kalau ka thong ka junga nomor ngil ong ba phinra khelan ai kata ka san posna mdam la ban pendep ni kum baga government fundia ka kwa ban pendep ya kan ta kata ngibu yo tu uku ai suggestion ji bu ni banta la kalau ikut islah la kalau ki banta bu kita ki lo ki kaus kin ai kam penroi hakapor ba ki ai kam penroi bat uni mau put mau sam ro akpor ble thung ngila tho hakatu ka smemerdom ko jingi ba unpha rangkat produksi rangkat BKSP ngai bat kila jingi da biang i beri ko jingi nomor kum ba kalong da ka bu burom ngi kami seram ke seluruh ki amade ban yeng hapo khmat juput karena kalan ke seluruh bon ki banta not is ki syanyon nek bal khampalat deingi pok kami khalia ta kada ngi bur ke jigat pat ha ka jing tho ngi ba pha rangkat bu SP lengbau dusi ban ai ki jingada ki beri bisi uba ijen star kurkalang uba de sekretari ulong bakakan hun kelai kren tek bat umitirang ba halo uput sam pedeng kecelami kelia bat asam ulong bakakan hun kelai kren ru halo ke blok 1 blok 2 nangta kathain khanapara hima meliam kathain nongwa mutumur hima nongklau bat kathain langpi jungi badi chief minister kotak sangma madagaski hargar gajing don langi ba bate dor lingdo ibri cabinet minister ngilai kren ngilai tai sepang gini jinge jungi pai ba produk personam gajingi ki kon ki seu jung yodrep ka bangisim kerpang ki bai kendo ye gajinge ki baharu kom ki basyong apa ki border area ka ba mata kasngi keran bitik tang ye ki interstate border ka bomot ka bi khali abat ka asa te hane ngili sim ye ki south sandali ki bentah ka bani ko ngili discuss ye ka block 1 area ka ba aring ngili discuss ye ka block 2 ka balai ngi sim bitik ki than khana para ka ba hap bo hima melem kabasong isim katai kathan kabahap ka nongwa motomur kabahap apa ka hapo u soyong lingdo menchwa bahap apa hima soyong ngisim katai kendiat kabahap ju hima nong klau ila poi si kathan langpi bat kitu ki weide ki area bat ki benda dia ni ke jingkren kablang positif ha ni e ke jinglong ke jingkal bakalong kablong serius bagi jinglong respon ke jong CM berangkat bagi kabinet kumba CM 8 pau bangi don ye jing german kaba hangni ngi kren nak bata ka permanent solution kamangi la bodon ka permanent settlement bangin wengno ya gijing sirta sendon kanang bagi briu picongi ke syong hang tai ki benta kini yo ya jing syong suk syong sai la de hono nur ko kum makolang mentalang mangilai ile ke jong ki khmat ka ilaka labang nong pelut kamanadon nadu kisnam arcar Hagisnam arcar kadang don la jong doloi
lengba kajing aisanar juga Gentile Hills Autonomous District Council hari susi benong ba mentah kalau dulu ngilai keren ya kan ke mentaru baladong kabala banda kalian cung sorga kan ya lengba kono kelenti ban reinstate yang ban rak yang iya kan ka hima sa sisen pat iya kan ka hima ka bala jano ka ba ngikot ketika labang nong pelot ka ba ar golong ba iya ka hima no amo temur bang ikat pat yak sukar ban walk out kat bala kloy ban reinstate yang ban rak yang no ya usodar alane ya usidar cung ka hima ka ba hapo ka hima soyong morok sikata mat gibon ki benda nang thegala do mat kabalai kalong ba ban pen pai pade ki benda jong galang pi ki benda jong ki wei pade ki benda jong ka jela ka jongi bar kendiat ka don ka benda ka bahap se te kepo sapo thai arita chera ngile kran ru de ba ngilale ngilalap ka jong ka khmat ki breu jongi hangthi kimyo wa de corrosion kimyo wa ye ki ka scheme NREGA kamayo ka scheme shispas ni Kimdan yang kajing sumar di Helgar ki PhD bat kumtah dada. Kimdan yang sekolah kababiang, kimdan yang surok babiang. Kapak ham susi susu kolong pada hangta kolong ba. Nakadaw bagi senong jungi hang tu kolong rit pa. Kidon kicing sim kabu hak election. Kadon ka political pressure. Nakaliang jongki political party. Ban nakaliang jongki wei pada ki candidate ka bas susi susu hang kolong ba. Kilek ban berngem ban bersip. Ban lek dah kan udur kom ban penting pesmit ki. Tang ban pen kongu kat ke ek mam ki kiman kapa ar kolong dan sak ki we pada ki kenhun ki bisim gabu dan ki ba akum ki kenhun seng leno dan ki ba akum kenhun shana pisa ki takai ke bangi ong mo bandawai ki ban syo bandat ye ki bandawai ki cingthong ni bandawai au khau ke babat kum ta de kene ngai keren bak sarkar ka ban work out kat ba kene ka proses ban wara ye ka permanent solution bat ka asam kadang ya ai bakan ni ka hok long brio man brio kombal pun ko bor daka an daka konstitution jongri India kita ki brio jungi ke bosong hang tairu kin yo no la ka jong ho ba kim dai ban sha pressure kim dai ban sha event kim dai ban sha show kim dai ban sha dat kim dai ban sha penting basmit ai bakon ke cing klik nak liang pesorka bat bakin yo ya cing sok sain bat ko da keni keni jing keren ke bangi lai keren